se kwa me boate nyema ko pese o yama me se me pese me ne ntantena te se odom on hwe me mba ma me wo sho ba do no wa wo oni wo school fees buy me ma me school fees buy school fees say nkwala school fees say me se kwa me boate wone wa wo oni me wo na ni akura school akura be no wo nko hwe ni school o so be so hwe me mba ma me o be so hwe me mba ma me odo no kwate mba hwe say ni mba no omo o de de no ono nkasa kwate mba hwe say ni mba no omo de me pese so masre me nti de wo kana so de wono ane nkwatem memba abo so bet ma hwa omo se ono nkasa ne mba ne yefu ne mba yo Matias ye de wo kana but me ntumi nchirem aha ju wo se de yen na msuyo mate ono se de yen na msuyo ba be ono se wono abehwe nkora ne se de yen ahwe so ono nkasa ne mba no aha ama omo aha ta de bi mi ma me fra me se me mbra ne nkwa salwo ye honoma me fra ye na nkwala ne se me fra mu papa ma na me fra ye ketwan se dada me hu ache ya un pe school bag ke be me bia me mba ya fra so pe school bag one time omo se bonya duru nkwala so pe bonya tade na me bo o ma no papa we me na ja o sire abo ba pani anya fie se okoses na de otoso okofo wo mum ye nyina ya papa ba kwa na obi papa nko papa ba ko wo mo papa wo sirem na de no mo papa wo sirem na be ma so woni wagya ya wo se sila by force on menta no hwe mema papa ni papa no mpene se opese me ni betra biam me se di ntina pese kwa me bo atenchenchira atwe won hwe wo ma no ma wa bra wo ma no so papa wo sirem se me ni na jade bo no o hwe me me start me ni won na me hwe me meti ase na nkwa ne papa nhwe ne a esi den na kwa me bo ate na me hwe o ma se dia so o peso ni me o peso wale me e fa me kane o peso ni me tena bobra na ka cha me se peso hwe me ni me ba ne ka ho eno no wo ka so peso no wo tena bobra na wo hwe wo no wo ma no wo se won tumi biem chinchina ache ayaka ya no wa dan uti se do si dan uti dia wo hwa chinchi open by force kasa pachan open by force wo no pe wo pen no emotinko pachan hey what elastic wo no pe wo pen no pachan enti wo ne betena pachan wo so ne wo ntina eno so agro no ni wudi agro no oni wudi agro ade ota ne wudi sa agro no so won pew akiri no asa bepew wisi mu try na mu jaye de na mu jaye se adam fofo na kan me ne jaye me ko da go hospital no me ko da go hospital ene o fe mi bra bi adam fofo bi se o person ni me santena biam ana me ti ase ana me ba na me ne tena ye me nyo bone wanya oka oye odwuma wanya oka oye odwuma ku oba manya ka ni bi am so aso na me kon ma me ko hu kan ne fo bon pai ma wanya okay mo frɛ kwa me boaten ma me na saa asɛm a wo kekan de no kwasam oni be matra bosume sei bosume mienu matra bosume mienu pe na be ma ne se na ni nyi ho bie mu a we ye by force ade na me ka no aye se obuafu me obuafu me na bimbufu we dey se no kura na me ka akire wi be ma na de ne ho onyo no na koka che obi so opel enyo no kasa dabi ya na so koka che wo fo se ho so opel wo samo ofa no ni ha mo ofa dan fo no ni akọ no krom wo ha wo ni ho wo so an koka che wo fa so opel me ofa bi dan fo bi na si me pede ma me te ya mo ana me ne jai wo se wo pe e de ma kwa me bo ate eno ne sen se bon sa na dan fo no wo de gial
ana me so de me ne boy kamena on never fatam say me ne ba wo ho e wo ma bon ne suban san nti obeka che wo say ayi Kwame Boateng ni girl enti eno ne nkotena ane se wo na ase Kwame Boateng pe me sa de me ni me sa de ni yo me ni me sa be man la ni yo atiefo asam yidie anu ade o na de I meet my but one also nya ba wonya bad so sorry mama hade eno wo se boss atade fefefe ya hey Akoma 87.9 FM patron trans na mega trans se me ba ye no mahuwo ti we na wodi biri Kwame wodi biri na ni so ahunu wodi abra Akoma Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM and ya wusha bi wonu TV na hwe bi e wo Rabi 1 TV Slim Things with ada ayi ka sembi that be Anita we are slim with ink eti ayi Doris so slim with ink no for no bi ho mama twa kakra mama twa kakra mani bra brimpo se Kwame Boateng na mpa bia na obi po wate e bia na no papa bi se akosua den na anye ne sa e ma no obi owo a obi mpa ya ne epe onti wo ma ye hu oba no se de ositie ne epa yesu epe ma ne bia wa enti no nti oye fine lady hwani na esisi form hwani tuntum national slim national form very beautiful mana beautiful na mom you beautiful word you why beautiful pa we DJ tira sema me that's mama ya na we go school kakra I'm go do P6 okay ya fra Kwame Boateng ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno an wasogu so a otie no ene watensam oba be ma ene ni jaye wo se Davida se wabeka chem se wo peme na woni mada eno nko a de wontumi ni minyai so ani mi beja ya wo hye mebo se wo behind ya mame wo hye mebo se me mamienu a me ne abrantie bia wo no sa nkoda no wo behwe wo mama me enti by force wo beye mepe wo me ma no amukwahye bohunu no wo bi betia kamoso do se what ya ka Kwame Boateng so ahu bachane what ya ka no so wo ye den wo no anane ni bewuo emotinko wo ye den wo no anane ni betwi so bronya wuji bronya ntade afre no wa ma wo ma meje mi akasa meje wuji de en meje mi akasa bronya tade ma mban so bronya tade ompo baba ompo baba hey anu ti odi abra ayi grofan ye mojadro papa bomode a na enunum bi na ubedidi ubeda ye wo nan no nsa na yetititi no ni nyina ebekora na eye grofan mojadro wonua grofan memenom na ema enom adanse ya eba ewo grofan mojadro ho no enya dance ketwa enu nti hye ne nso se wo no abusua nyina ebenunum grofan se wo ko na wonya bia eya nto baako to bebre na fa koguo esa so be kona shorty hye so ema me so benya bi ewo okanshi dragland mr ba kwale na custom room smart ebe boss Fred men say ba apedan pure live come kan e ba show biamo grofan enye na bomode na Fred Dr. Grofan ewo 0244 596532 0244 596532 Nama Wansanka Grofan Mojadro no Ebi. I love her. She's so funny. Marco, okay. Messages inti. Uba Sunday with messages no. WhatsApp messages no. Na odiaba makenkai ede amount. My number no ya 0245 301462 0245 301462 0599 814926 0599 814926 WhatsApp me na menkenkan emfa ema yegusu a ya ye frɛ Kwame Boateng okay frɛ ne ye fa nentum na afa ye hunu etiefo ne ye wei ye nka se de onka ne ye no kra but Kwame wo befa am ye hunu sa asem unim no
woni na twempra pen agua ana say na tie ma ko kwa me boaten onfa okay kwa me boaten e ma ye nduru ho se woni ni mpratwe an konfa wo number ma e ma ommo wudi ye fa wo bia komani agro saa se de wotie bia wo hu ye anka se wo twe ho na wantwe ho enti wontu mi meka nche ne se meja wo saa enti ko saa bra wudi ne ode onu ade no ko hye ne ma me dem wo first day kra wo fa no ehu ka mu na wo ko fa no enti kwa me boaten wodi me wo ye enti de wo ye bia no ma ye huru bra fa sesie kwa be boaten yesa ye beko abebo no so be fa ada na wo fa tete mo ne yesa ani o ma ne nya yesa ya o de nse be fa na wa solve asem de ma enya bo pum na se wo mpa nse se obie no se onya bie no owura wo de mama ono na tie kosi se wo be siesie se kwa me fa ko no na oba ye nchen ne ye ne tena se efiri se de tie bia no wanya bodin mema wo gana ha doso ana wo no do ko na fabraye e kire se sabio sabi mpeduasa se wa bodam mpa watime provide obi number ye free aba ana wakate no e be buo wo no ase because I believe say it's against the law so be vulnerable person to say abaye why na wie say mejao enye yie e be buo so be fanti kwame fa call no producer sa fa no tum na ye nko anim okay. What is wrong with this woman? Is love by force? By force. Nana Kwame from Oblogo. Okay, Nana. The girl is really beautiful and not that she's funny, but rather vigilant because she doesn't want the guy to take his way. Hey, you know, papa. I can carry a message. No, Eddie, what's it? Okay. What's it? This girl is funny. Wobin Sudia, what they abandon or fighting Abeka. Was hi, she's not serious. Why you serious, pa? What the need do about Diagro? What the need do about Diagro? I was okay. The message back about say I'm Nathaniel. What do you be do? What do I come Diagro? No, but when him kaka. What do I come Diagro? Pachani. What do I come Diagro? Pachani. It's a say pass when you come what here. I didn't have the bano. Melienu papa. Ubende. Melienu. Ubende. Chena kakadro. Hey. Ubende. What's ubende? Some men betray kakadro. Wo betria kwa me boati kakadro. Wo du betria ne hene. Wo du betria ne hene. Enya ne tru. Wo betria kwa boati kakadro. Ade wo so. So won so. Ona besi den wo sisira kakadro ndi akwahye ne to. Ena so de me hu na asem wo boy mate na woni ne nyinsen na mu yigu ya na Vacho David woni na anyem da okay what's Kwame is not serious. Daniel from Tech Junction nyame Asia papa Daniel ene wo message ka bibi kire Kwame Kwame Boaten o tie o ka bibi kire no Kwame Kwame Boaten ya dia wo ye nyina me ni nso the papa ya me yema wo nyina woni so adu week bia ma bada me nchen na osoloko week bia bada me nchen na osoloko ana o ka chem salama ga so so ni meja dia me kafe na me di me komisio ni antonya ma ene bo dam mama o ka ya hia wadwuma ba basa wie Kwame Boaten do akuba diagro wodi asese me mani asekrata tanisio Doris wodo akuba diagro ahyew pa wo hu emu tinko ahyew akoma emu tinko to person ni me santra dia na sambla ni mi se me ma pacho se ma pacho si jamaninka ni enta surface na wusun tiasie ana mini uni mi dawe eni de ka chem se me nyoba papa ma me nyoba fa ana be me hu opami o ana wunti be ma ba ma bro bia okọ be ma ba ma bro bia wunti okọ ti mini be ma nati ana sise manya be ma hu mi as yeso wo boy ana waji wani so Kwame Boaten waji wani so ana waji wani so so wanya taxi
ana oyi dia opedi yam basam on for ba ho on choko ba ho me oba fomo emema bebre ba so pa no omoko adentia se ne bra ya comfort ne mebe odin mu kokko odin mi nkasa comfort pese ni santana te be ma ba ma kombia onko sa mate eti ye be ka che kwa me but why you was on say wonya dem Akoma efe me kamia onye dem kasa na menti na ye kamin kwa dia on twaso en santa se first na yo openo udono emotinko pachan wo wu amano pachan ni dom on pachan oh na what him won hwe ye ne sida okodo no sa omo ana wotumi wusu ye pachan wotumi wusu ye pachan awoso ne kwenti no sa amra no pachan like seriously yeah pachan sorry beba sorry that I never feel kwa me bwata sorry na mami emra why hi Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno a na waso egusu da wutie no ene awia hye na soma me say health alert clinic in yekanfo wonum ede amawo say eye ulcer omenses ne me diabetes hypertension stroke wonine anxiety typhoid and say bad cholesterol gonorrhea ene mu san ya de be ma prostate no ya na wona se no nipadua mu twetwe ho anampo say usisi wuno mpem wuntinim wuhia pa say ubakwa health alert clinic near eyi enfidie ni doctor for papa ni dro papa ama wanom na yade ni na ekọ health alert clinic wa shaman wo mo ene kwenso to hwe ni mo oba MTN wa say wa o nyakwa ati oba ende so betua na kakadro oba woni betua ni na sis papa sis dia ashareto yeah etuna bia na mudi bia siri o na hi asamu na ni bresam odi yesterday na she's funny but you know etuna bia na the stories ni bia really ubasre ya ba solve ya mano ya kama dia mano ba ya no dia release you stress lab services bibia wonom your Medina post office or by First Atlantic Bank aswa bus stop Crispo bus stop wa Concord filling station for 0242 518893 0242 518893 nana yebi ene kasa che wana wie nana yebi siduabo honhom awade anapokra se Black Covenant and up so twetwamuo hye so emame wayare wodi akọ hospital nre kwan ba yamobi yade no enko de tia na tia fe kra na eye kese se pepepe so na sesei asofo wakọ akwankyere waye de tia na tia konfo ye bisi tutumri kai mana moto na bra na obehwe na watutu ni nyina se de ama prekope agona saman ni wo faka wadum anase figya se fe na ye bi sesi obi agi usika no mpese obetua obeda ne ka enche onpakro no onu adibirika na ba betua waka frɛ no e was 0243 134535 0243 134535 WhatsApp no na ye audio ma no e was 0557 667510 0557 667510 na ema onsa enka konfo ye bi mame memo hawie hello papa mame mante wonka na papa wodin mpacho me ata mame one wo form mata free hina bai mpacho me free bo bai na bai akua motene nka bo bai na bai okay mata hawie awie bra mako ese the minister le sisi na ya mediaba yetie anya bibia ai Mrs. me ma meja awu aja yafu ma me awu aja yafu ne ma me awu aja yafu ana mata ye ntafo me panyi ayare ana oba no wanya o yare na oba ho na wanya oti aba Mrs. Tanu wu ya wose afu no aka aye ka ya tuya wokokɔgye woka sɛ wokɔkɔfa afo no bia ama obi
ewo du kwa amu bia mana ade ayam ayi asia wona ade aba abehwe no wo ba 12 million sa sika ni nyina ya tua ayi na se ama afi de si afo ye nyina ya dia ne ye che me bla ba ko ekokwaji ya sika ne ba ne ya che wodi besi woni mu kra ne ya che ye de besi anim no ya che afi de ya hu ku mi anti ja me afi de wo ka che se wo minister panyi wu ya na afo na afo tam akase me ensa amma me abi oje ye no ma me so ka che se afo no ya wo say yan bibi ene be ya yan fanye ya de se bia bibi na wo pa na se wonya sa sika na sa afo no yan fanye ana me si yesi you and they say anu na obi ntimi kwadwo obi sika se o de ye bibi ana asese obi ntimi kwadwo obi sika se o de ye bibi nti ajafo na na ye nyina ye de afere me sister ya jafo ya boso o ka wo se afo no me ma boka wo yale ye ne yaleka ntino me ma fa ayi me ti atua yale kura nso nye yaleka kase bia so aboka kase woni machiri ba ye di na chi woni ni nyina na ehwe me sister wonu etua bi na so atua bi nye yaleka kase bia sister ya jafo ya aboso mfie mi afika mo mfie mi enza sister ko mezo me yale ma boka sa hospital kase me ko mani ese mani me hunu wonu anso ani tua se mani ha me yale azichi yale amenya mama ni amana mama abablo afo so ya me so sika ma boka mama tobo ase wo maame eye wo maame afu ana ye nyina ye maame afu ni na epani ana alita ko waji afo na boso se me pani ebu ama waboka nti no wo afo no wo ti atika afo no so no afuta mensa wo ti betimi ati afi ba akon di atika wa ye na gwe so wo di abro na dia wo di afo no beto na ya minister bu ye no ya aye ne bibi abo no so enti no wo di afo no tika ka no so wo kan ye no wo so wabon wa kan je say ma boka 20 million na say 30 million na say 50 million wa kan no so on the water for no dia na mo ma me wo enfie sei ni wa cho enfie nsu na abusua pani ni fie ho abusua pani bi no ya dia na ya kan ya dia wo ka kan sesi ase 15 ma wa se mintin enwie ya me nju ya me kan enwie ya me mfa e man mo yesen e man ni ye ten mo yeten wo mo maka we wo mo maka ofie wo ho wo mo nyina nyafuo no so bi didi ana why wo bi anya bi ni ma ko wonu nko a fi se ma menu ya ti be mfie me afie mienu a ya chese asika no wo bi anya asika no bi ni da ma me agiafo nyina aboso bi na mo ma me wu ye no wonu nko ana mujai bibia abo ne so why ma ko why ya ja bibia abo me ma me we ja bibia abo ya nya fi wonu kura me ma me obata me hwe me na me hwe na zatem na desene me na me nyale me hwe na wo minister fie ono so saa wo minister se ba ono so saa wo kura ma mi want wo tazi amedi no hoda amana am yo hwe da waji afo boso mako ene kwa le me yale me wo de doctor de ande me hunu wo de ya hwe ma me wo de kasa no kwa de we no doctor de no de yan cancer na ayi waji afo boso na no ayi na san last 2 years minister ma bi wo ho ana omko ye no ayi minister ukokwaji zika na ankola izi ma ya tese ya si ma ta ya lepa nti uko ayi sika ya abomodi amani bi no fa nko doctor na wo bela dodo and one film mo ba ye na aba ma me 1 million says na fa ko futa me nsa wo ma ko wono mo na wako say ya kira ayi hwasofo a me ma me etiase koko ana me ba twan koko afuta me nsa nya koko keto hwasofo a me ma me tiase wode koko no ma wo mo no a mo hwe wako say ya ma mo say ya jada apani yi abono so ne nuanu nya jada apani yi abono so aye bibia ja bibia abono so ntini wo tie fo la kanti wo kwa hwasofo no wo mu vi o wo ko ne se o ka chese o se hu ti ma ye vi me ma ko last 2 years me ko so wo san wo kwa no mo afre no wo mo se emphasis wo se emphasis kan mo bia yes me ba adan na wo nuanu mu a nipa mako 10 adan na omu nyina nsori nyina omu ebi akekam
enti akasa because say asa wonko a enti aka na wudua no nyina enta wachie na monka che mo sister penny na monyimo de Maako mako maka che me nua no nyina na me nua no nyina o mo aka na me community wo mo na mo se yenya bi ma ana me se manuwe hunu hwe nyese wi enti doctor ayi me ko afigase asaman ana me ko ho no hospital I need it timikwa no aka che mama ka che ade adom me nam de agugu esi me se me bla ba ko okofo de onu ko ni ahoden won na yire na tele oni wonya dwuma kura wo yale nyese me frɛ no adro ne sa me hunu hwe na me dadem na unima eba cho da unima wa anwoda ba o amema miunu omo ofie na me bisa so unima wo se de bi oba pani anya mfie say 20 years Akoma FM 20 years and I so one fie say wa me 40 years na me wo 40 hey mama oboa hwe yale ameti ati jale na ayam sa me nyine o ma nyam na ayam last me o nyina me na me ya ka akire wo mo ka akire no yale na ayam sa me nyine sa hey whether you are more than 70 years old 100 years ko bi eka asi jale amama yesa mako ene na ya me ana mako ayi wasan adronge to ya ma me ya o ya dro enko bo bi ade o mba choma me ya advert e wo ma yi so wo de ana wa charge me se o be o me fa sa amla na wo ko sister man he mako no maka ka kire na ayi la ayi no busumi ayi no okay ziahin August okay nti wo die so me so na me ko wona makaka chen say me ko kaka chen say me de ko to ni soft wani na me ka chen say me se na feed say de esi bi kro se se minisi ka bia me de sa hwe me ya le biem ti ma bo me nua no nyina amane o mu nyina se o me maka nkyira na afafu no ma me afi na me so me nti de menya bia no me fa nkɔ hwe me ho ya le obi ati ase nti ati ase ma me eno sese wo so fo nyina ati wo ka chem se ne kura ne ko akwasa ka me de ko so fo no ye ba ne fie no eno se ne de senka nuafo asem ka ba ye kura na wa bia sister se ni na me so adansi enti ana me de ko to so fo ni ana wala sister anti afi makɔ me ko ho se me ko kwagie edan me ba ye na wotwe me ba wo se me ko yale wo se me ko ho se me ko kwagie wa frɛ wo mo ni sika na send ni se me so me ko me frɛ ka kyanse me ko na wo sika no kwa aka enti wo no mo dia send no won so ka kyerɛ no wa ma wo bi hwɛ me wo mo ni send no na me ka kyerɛ me frɛ no na me se enti me ka kyerɛ ayi wo hwɛ sini ba ko se ene ko pɛ kra kye 5 million bi ma me na me fa nko komase na me ko me ba me gi obi bosia me frɛ no ka kyerɛ me wo se wo ko na wa antwɛ ye na ma wa antwɛ me na me no wa anko ho no wo ko ho no wo ko ye na de na me de obi afala se ma me so na me hwie ana ka che abrante na wo tikoko ne ka chense on pe 3 million ma me na me famila 3 million na ya on pe ma me famila na bla no ko ma me 2 million na me se bla 2 million me bo be se 1.5 na ba ha se ha no ma me ba ye me so ha no me obedi ko o ma 3 million 3 million na o de ma me but it's amount na se koko kasia mi huni ntina mi bi se nya kura je se nya o sister no wate koko na di fie sen Africa ho 3 years ni so go betimi agota phone kura ga betimi atene na wunia no wu ye no se de no sika wunia no yare ye no mo bo ka ne bi mi sister we me di na chi minister edi na chi se frema mi se wa no ni nyina na e bo ka no minister no kura bo ka no che no aso akeka bia ka ho anse onu ade ti mu na atwetwe kan bia akeka ho nti o so bo ka sen wan ka kakura se ma bo ka sei mate doctor me no aba me mo ha me jo so doctor na pom ti sen o twede ampo nya kropa da ro double 360 capsules no ointment adawuro menti me nom bi na me de bi twi ye ho den awurade ai no ya friend say no twi na me mene no o twi ointment aha na wo me mene capsules no doctor awie family mu e wo die whatever hospital ma me nchi a Onua TV Akoma FM na Rabi 1 TV ahwefo nyina eneda ye eda Ghana ye hope nyina no ye hwe se ebeda di na nim se Ghana mamba pa bia no hwe se eneda yi akansi a eda ya nimu yi enkunimdie ebeba enti ye nyina obi a de mpabo taye senior national team na chi
Any a jay, me you be a metahwebo. But and none de me de makoma nyina what do you makoma nyina e say. Oh, me now be. Me patcho fa kota na half kota. Onim say kron cry ka say. Ugidie kura betimi ade wo nkwa. Nti makoma ne gidie no betimi ade me nkwa ma. Ene blasted nkunim. Kota na mama half kota. Panity cry. Ye mo nsha cry ti de asemba. I think say na de obia de tie bia no on say sabi untimi mfa on sabi nkum enche aha me nuaba say me ba say ya na me ni age esan say wudi djuma bi na djuma na wudi no ekoye say adanse no edoso ma ne broso a na wo say wo hu say enkunimdie abampa last week Friday no na me kokasa one of my sister station no Utek FM na me drew omo entrance wa na yesi obi hwehwe me me park car no na ye maami bi a okura ne ma entafo nti obisa me bisa nse onimia na say ai no say men kan na me se da bi on kan na say mo say 2017 oni ni kuna aware 13 years na awo ma aware ja akura bai e mabusun akokan ya no nti ase bai na omo ba me ho say omo bepe awo nyame enna meso ama o mawo afom ho afom ba na 2017 no o mawo mo ba no asan awo sa akwada na chi emma ntafo na ode omo ebe kire mi because hu se Friday bia me ba ho nti me be ya nso na obi frɛ me se ono so e kasa free Jacobu me nim be bia Jacobu no ewo em se wa Ashanti region ha o se ni sisi aye ne ya emfrishia ma Akoma ku miensani na odisisie na chinia wa paaba de obi aka ne se edutuo o obi nso ana ne nsem obi but na me no kase ni sika ne na yare nso nti ni sika nyina sa na otise ye kasa wa Akoma FM se Dawood ointment Dawood 360 capsules no se da krubio da hona ase ni bi kasa kire ne se edro Dawood ointment ne capsules no ebetimi age no menu aba obeje di se papa ne sorry ye na no soma ne na se ko na koto Dawood ointment no ene ne capsules ni bi breme akoda ne koto edro no ba onum bi anopa enumre eno san num bi onum edro no na ansa no na se de na otenka se ne sisi no emu ye ne ya no na ohu se ba fom oto aso enum edro no eko animu kakra kopim se enube na wotwemienu no ne sisi na aye ne yasa emfrishia bebre no na ohu se ne sisi no mu adweno fom na nika asema na womu ne se chia na wachia no na onim se nka ne sisi na gyae no tenene de nka waka ho ontime ntene bio but ne enso watene kama etime ba fidie isu a memfa aseda se wo ena wo kasa wudi aduro hu adanse ena onye agidie owu ena ode koto Dawood ointment eni no hwamoda nti se obi hwen e wo TV so obi etie yen bebi owu bia no onfa gidie enkoto aduro no said ne Dawood manya gidie Ghana blast time no no onkoto Dawood ointment eni Dawood 360 capsules said sitie bia ne sisi ne bejai bebi obi awa wo tie bia no obi wa no pese ofre number ne 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 020 168 1717 yeah 17 yemienu obedie di se opani bi konya akwanhia 2018 na 2018 no nya akwanhia no se ne sredompe no ebu 3 times enti omode dade ehyiemu ewo hospital enti omukoyi dade no still ano se weda no science a won start ba emutimi ye ne yasa na onhu de oye no na nse ya ote Dawood ointment ene Dawood 360 capsules no ebre bia obeti se ye ne ya bia no na de Dawood ointment no sraso a na yawo no ejai enti obi ka kire ne se Dawood 360 capsules no so no mbika ho a ebetimi aboa ma ekwa emma biu na okoto obi a odeka ho o start say onum capsules no so onte say ne dompe no emu eye ne ya biu ye nua bi ebobo ewo o UK o say wanya injury
ama ne nan no na ne pɔ so ase ope no ɛpɔ na ɛwɔ ase pa ɔse saa ho no ɛkyeae nti eyi kura bi na da ho no yi free so nti na ontimi ɛmmɔbɔ no bio na ọba Ghana sɛ ɔmo sɛ Ghana deɛ ɔmo etimi akyekyere ama ne ho atɔ no ɔba ɔmo akyerɛ still ano ɛnkɔ na obi na ka kyerɛ ne sɛ aduro bi wɔ hɔ ne bɔ ɔnyɛ den nanso ebetimi aboa no ɛyɛ powerful ɛna ɛgya ɔkɔtɔ Dawood ointment no o start sɛ ɔde ointment ne sra ne nan no so anopa ɛne anwumre ɔso oyusu aduro no 2 weeks pɛpɛpɛ ɛna ɔ start sɛ ɔbɛyɛ training ɔyɛ training na ɔnte sɛ ne nan ne yɛ ne yabio ɛnɛ waka kyerɛ me sɛ sisia no ɔnte hwee bio na ɔkɔ back to UK na wakɔtoa na kansie so na sɛ nyame yɛ adom na sɛ na ɛbɛyɛ deɛ a mɛtene nka yes nti obi tie anwum awia yi baabi a ɔwɔ bia no ɔnka na Akoma nto yam ɔnkɔ pharmacy ana herbal shop bi ɛbɛn no ɔnka sɛ ɔpɛ Dawood ointment Dawood 360 capsules sɛ deɛ sitie bia no ɛbɛkɔ obi sisi yɛ ne ya ɛne ya ma ɔn sɛ sisi ne yɛguma ahodo obi deɛ na emu hyehye no te sɛ deɛ yɛde mako ɛna ahyɛ ne sisi mu obi nso deɛ no ɛwɔ ne te sɛ mpaneɛ obi wɔ hɔ a ɔno ne deɛ na emu hyehye no emu nso wɔ no but ɔkoto a na ɔsɔre a na waka ontimi ntene ne mu yie maame bi a na ɔsɛ ɔkɔ afuom na ɔdɔ saa na ɔsɔre na watene ne mu ɔsɛ ɔkotokoto hɔ saa na ɛkɔ sɛ ɔbɔɔde adua mu ɛna ɔde ne nsa baako so ne sisi akyi ɛna ɔyɛ na ne sisi ne gye ne koko ansa na otimi tene na nipa onam hɔ da te sɛ yi a on sɛ areho nipa no enka na Akoma emfanto ne yim Dawood 360 Dawood ointment baby a wo a wutie bia dro ne bi wɔ hɔ sɛ wo hwɛ Rabi 1 TV Onua TV wutie wɔ Akoma FM me se kɔ pharmacy herbal shop and over the counter baby a ɛtɔn adro bi also pɛ Dawood ointment and a Dawood 360 capsules nyame ene yaresafo but ye the pure herbs nhaban o ene yakeka bomu de aye sa nro wi nti se de sitie bia no ye na obi ana ne nsam yenu sei na ontimi mpagya emfie maako baako be edum yensa 13 years na ne nsa ne gu no ho sei ya wa ye se robot no egu no ho sa na obedie di se or the less than 50 Ghana cedis ekoto Dawood ointment eno Dawood 360 capsules and na me no kese ne nsa no o so otimi pagya kosoro sei e de ba fom o pagya kosoro e de ba fom ya anya no operation hwe on say Dawood 360 Greek nika bi say similibus scarantua or say let like be treated by like on say nyame ne bo nipa ena nyame ne bo ahaban nti onipa yade a yemfa de nyame abo no emfa nsane yade but se wonim helps ana wonim nyame ache Dawood wachemade nti mini medwuma efo tena se ne ye kase ye aduru a de tie bia no oyisu ebeye adwuma baby a wo a wotie bia no number ni bi o 0244 88 64 37 0244 88 64 37 woko Accra Okanshi Draglin baby e to aduro Okanshi Draglin bi aduro ni bi ho halu se ba Kingswalk Ruta Tinated baby e bi ho se wo tema Committee 5 Little George na naboache e wo Committee 2 na naboache sanso na wutie na wo Madina Health Alert Clinic e wo Madina Post Office no ni opposite First Atlantic Bank building na mu ho e na omo sanso na wutie yen na se wo Central Region Western Region and Eastern Region now your pharmacy and herbal shopper your main distributor Jeff Herbal or Mankesim your main distributor no Jeff Herbal or Mankesim upe droni bi etu obenya mo amowo asimfosu ebi wo ho Mama Doris wo ebi wo ho wo be kwae so a se wa Herbal ebi wo ho mo amutie ye mo amohwe ye amowo Upper West Region wo wa ene ne petem wa ebi wo Broni pharmacy anase Alaji 1000 Oga kwata Rasmark pharmacy bi o wa bia edro ni bi wom wo Upper East Region so a Elsewhere pharmacy Eye of God omu nyina no na Navrongo so ebi ewo Navrongo wo boko a edro ni bi ho PK Gombila ewo Temali PK Gombila na Dokuloko so wo Temali baby a wo hwe yen sunyan ebi wo ho Brekum baby a edro no ebi wo ho
my number ni bi 0244 88 64 37 se bibia hunobi na eno a entwetwe eno nso a empire nipa no nkoto Dawood ointment onfa nsra so se ya ade e behwete a enu se ode ya anopa enu anwumre na ahwete se be pan so a ode na anopa enu anwumre no na pai na ayi bro na ewo mu no e de afiri ho uye obi a woni matua obetimi de Dawood ointment no ebi atua mo a mukotodwo mo wokotodwo yade no onsa awo ne bei oh yenu ya baby friend from Canada of friend me bia na osu of friend me 3 good times because say Dawood nti we sure say waduro no betimi ade me na am say nyankopon tumi nti ebeyi me dia ba be di say omo moto 4 e de bre no wa yisu mienu o se ne kotodwo no onti say ne ya bio enti o ka kire me say ampa asema me ka kire no eye powerful eye wonders baby I ton aduro Ghana bia Kumase baby etu aduro bia dani heba kolina brother request amenko bia yedi adwene da chi a the best your frown 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ya bonpae Akoma FM mpa Akoma say ye bia ma eno kwaso ye Ghana Black Stars enti obi a mwanya mempae Ghana fo na ekwobo aye ya kom chini nyina aka ho yankwe hello Tima Tima na pom ti say yo ya danyame ase Tima yensa ka wo sister Christo dom ya ho den yensa ka wo sister Akoshiata Masimu mame wuja mo kokofuo ya munyina mu bado adidie waje ata wani ase sese won yare opeska kwa hospital kura wo fi no ti masana asam ne sitie nasi nda shimame na mukuti ya mukata mame ntini afra wo no ya jinche mu Ani say no pressure no pressure ta fa ma afu takra na ya ma phone be di mi bon ani say ata na otu ba ku ni ya pani ko ya le iso ko ya le yen na so say dia anu odin nti ma yan den ni ko this year ta ko siasa na ehodi nti yemia no so me ya so me ka che mi anu so de pa ko pe afeni bi nan ka mi ama friend so ejina de ko si awo nan ka de ko si awo nti ko me ko awo no nipa na no ko to na nke de ko si awo no nipa no pre so ma me enga me so ni nampo ko trade ni ko fa so bia fo ama wo mu yede wo mu ko di ani ni ko chair fi ni e ka kra me de ma awowan wo mu e ko di agina mu ma e ko ya zata 2 million so bia fo di 2 million wo mu ya ayan o ma ni ya me ka no wa na bia ni da ka kira mi ko na ni na mo se na me fa di kana ma na afo yam fancy yawo akwanzu yale moya de mapusho amale ni wana na metabusia na kwasi nkuba bia memfa me ho meche ntuye sa me koya saade na me koya na o man to so amman afo na anye den anye ahi ani se me bae me saba me chi back and bae no na ni 10 minutes na bia me de ma me before sana anka ye koya person nti ya bae na waka kire me pesa na te dia ene ya no ekem we atana otu wa ma atwa ko da doctor na nsia we ko hoda prepare anti me ko 24/7 me tiwa me ni ya ba fe fa ne se wa wona na wo ntaso ebi na chi
otomade on kusa do suo ho o fe ne sewa na won ta fe ndi na tie pa de on kusa do suo ho ubi sa na obeka bra ne ni ya bretika sam ho no enye yize sika nyina hye ne du nyina hye atu now ne nya adwuma ja akoso ya to fa na on na mbidi nti enye ni no na wo mo kire fe da fa no bi shafo amu o kiripum na wo mo kire fe sa na kire dia wo mo ni sika bi adretia e ka bi amaye sa na kire dia yamfa afuro no nya den entete e kan maame efi so mo kan fe ni enkan afuro no nya so ba gimienu da ba bi ba so kra no e dim ana ni fa so fate anke wo mo amafo fi ka kra wo mo ho enye ni kan enye ni kan de nyame na roma afena no nya bitua maane na yan ya le kan o mo fe na ka sempa ya le kan yan fan to ka maane na ka busu sempa se ni na ya na ya boka na me na me fa kan ni na me ko ka do sia ma na ya ka ni na mi e ka 25 million bai ni ya se wa na wo mu de na ti no o mo ko pa bi sia e ho me chi sa tra yi da ko amana petre ama for dan ka e se ni pa do etia ma me sa kam na me baba ko a ni ti ni mo kon ni no ni di su ni mo na hu mo buru ni yanko to ni na ma ono na yo mai akwai da edisi ka bresa wa ama ni ku try a bi so ni bia ntie bie a na ma bia ntie bie me ba no ko try na me ba no ma ni ho ebono me sampe no me nu 230 pepe pa Onua TV ebeyi afrimo na fe wo mo ahyase a discuss Black Star for match no ebo 230 pepe pa onua beyi afri ata we blaba ko esa famachikwa kwa na se ekoko jeans kano ebi 20 million ama wo sa se kwa wo maton wo sa jeans kano kan ho 20 million man le koye na nam sa ko tua za ka ho kwa ka 7 million da ho a won tua e entina afi man ko man me kama ni kama na yale ya medetia say afase 7 million and o mo de free the game and so enti me wa me pa to finish enti wa na asano ekosi mechi okọ ho nu so pedi sika okọ di sika no okọ e no na me de me say man ko enti de o mo de man ni enti afi this buy and what can say ya botre ni na ya bege ya beko ni ko na so o ma te yiem tractor so ni na yi a ka te de nya no wi ni ya wo ta na se bi beka na se de be ya na e be hu ama wo hu aka mi ama mi so hu aka mi na ni obi hu ademboni bisa no ni obi hu ademboni kakra da wo mo entem na me kan sa tire ni na o si ni ekro afere wan fere mi die me wan so o ko edunka ho na wa fere mi na ana na hu me ko ma fere o sa wo nfa na de nti na wo ko no wo ntere ana o ti sei ni ho na mi yi ma mi se wa se no ko le wa ko ho no mo ama ipa no ka wo nya to ho no enipa no de amanu o de amanu hello na so say what am I doing say anything what am I ma beti akoma ha okay me pa cha me ba ma mi se o si ka no bosi asen na wo je me pa cha bosi asen na o je ye but na ji and doctor assistant no doctor fee hospital fee wo mo si yan fan token wo mo si yan fan token me so nya dia me ya ka se me fan token ma le ko tia man why mo na ka se yan fan token ni nuanom se o mo ma fa ya le ka token mu na obi sa wo nuanom sa bra modi hye ne yade no wo mo di sika ba ya na me kani na te mo wada si to bebre wa wa mo fa sika na ya me ko pa bosiam po ne fa nko ya ye no am dida wa mo nko nia na me fa ho me pa tonti ya bia no me ba ma me yare no eni ofri mu no emu dia hin na ema wodi afuo ne je bosia no me pa to me fa ni bosia afuo no ya fa ni bosia okay ani na bosia me tobo bosia no a wo koje ya ene wuti kokko ne dia tie no woje bosia se bosia no koje na mi te ko dia tie bosia no me 78 million
Maybe chairman, look at you. And I mean, ɛno yɛ 77,800 no ɛyɛ sika wode hwɛ ne yadeɛ na sika wode hwɛ ne yadeɛ ɛde yɛ na ayie me say 87 million ɛyɛ yɛ alefito maame yɛ ne surgery ne nan frank doctor see ka diabetes pensia wɔyare fie maame ɛyɛ no person enti yɛ alefito maame no say wɔyare fie anasa bosome sɛn wɔkɔde hospital no wɔyare fie anasa bosome sɛn ane enfie deɛ na le na wɔwɔ no ho a je ka no to hɔ ne deɛ Akoma FM wɔwɔ ha na de hospital ni agye na to hɔ e ma na yi ka no na ɔkɔda hospital hɔ enya bɛ 45 months asa na yi no a ye de no kɔ fie ɛwɔ Tel Aviv yen saba kɔ hɔ sɛ wa no ɛfa na no wɔte ne de go nsu da bia me wɔ kɔ da bia me kɔ fela me kɔ fa kai me high drop in the best for friends we are fikurum enti me bo na ɛyɛ ku anuafo no obia yi nyama bisano so wada bisano so wada means wada ya na ha mi say na me hoto me ba no ba hoto na me hoto na me system ni kwa na baba ko ba na bi ko fa ko lai do mi si wada ba bi ko fi mo ku ye ko fi mo ko yale ye ka me boy na ti se ne ko fi mo ko yale ye e ka me boy me ko me go bi ntweme me ba ma me jira so me ba no de no doctor ko me fi mo ko yale ye madam doctor nso na me ko mi yale na wo ni sen wọ́n bá kàtà níta ó ní àmì ẹni pàmpọ̀ ní sọ pàpàpàpà èsì ní obi àwọn ẹtì àbẹ̀ wá sí ṣe ìdẹ́bi ẹ̀ náà kọ̀ọ̀lá ìṣe òsì náà dé bá ọba fẹ́ nìmú àbẹ̀ ẹ̀nà mi ṣe à wọ́n mú nyinaa mà họ́ obi àmà họ́ àkyà ní tí a sí à àṣọ mi ń fẹ̀sẹ̀ sáàmà ní wọ̀ wọ́n ní ìgbà wà òbí sùn sẹ́mi. ẹtì ọba wọ́n ti àṣẹ. obi àpò náà mà mí nípa bèbè mi nífẹ̀ẹ́ wa ẹ̀kọ́ ni ọmọ mi ti pa ọ́ náà mi pẹ̀ ká àkúrà obi ẹni sáyẹ mi ìfẹ́ sàdé eti meba wata na say eye wo wata enu wata yare en wansi woda ma wo boa wo ko hospital do say na hospital wa anche ana mezu wo ko hospital ho mo hospital ko fe no ana mezu na me yale that me da wo wo di be boso me ho afini afia wo di na mprenu afi me si ya di ne ko tu no fie wo no ma me tibi ko di wo boso me bisa no na ma twa bode ya na me ya bra wo se na wo yare da bi so si afi na owo ya na me se hospital wo na me ka afina owu ya na wo kan ye na wo so kokohwe no se wunua pani wo no so wo kra na wo 40 years ebri wunua isi wanyini na mu ja ye ne ka sanyo ne pani wo ne minister bi dinachi say one wo ne na eti mama mi se me ya 53 me say enti sa 3 years ya wodi ati koko no wonte woka ya wo be ma abushafo nyina nyi omo chefa me pa cho da bi ma me won ka ko top 20 million ma agbo nya fo bi o we nya obi kwa ma ne je efo na ka ka yi da mo ye bi kwa efo na ye ekesen mama mpa cho mi nka e ka de do ani asaso enso ma ka kire no aya hodo o miensa se wo ma me nkasa wo ka kire no me ba choka ma efi miensa mame efuinti eba bia motia munya se wo di kire wo tia wo di sika wunya ne kire nuafo ne se mo show afi we meti ye no sika minya ye nie anaboso mi we meti sika minya ye nie na mo de tete ka 7800 no wo ye ne sa eno mami me say wo so wo papa so mo ma me na agya mo na wo nua yade na nuafo na yi o mani ama wo na wo kwaje boss me batobo ma me tobo wo kwaje boss ya na enipa na free mu se say
adeɛ yɛ mu nyina magya padeɛ no wo te na wo de ate wo ka ɛnyɛ hwee sɛ wo te na sɛ wonya sika mepakyɛw wo ma wo mo hunu sɛ sika menya yɛ ɛyɛ 500 ɛno nti yɛ de ate ka yi so akaka ne sei enti ne yehu sɛ ampa sei na aka ma me wo yɛ ne saa pakyɛw wo mutama Ninya sɛ wana me ne me ɛyɛ sɛ adwuma no ɔno me ne ne nipa nipa bebrebe ne nipa na ne ɛhwɛ akwala no enti me nka mu me pacho yi me question na me say ana me ya no no e nyabote enti me bisa sɛ wo tia ma me na na obisa me question na me ya no ma me ba bia do question no de me kan say wo tia wo de kyerɛ busua wo nua na wo de kyerɛ won no me frɛ no yɛ nyina yɛ ntepaako enti be ba na me stress ewa no sabna ba makọ afọ na nge enti makwaba ewa no ka tin wo fe me ma me ba me throw back eno anu no wa fe me dim e me throw wo back e wa fe obi ma e say why na me ko ka kire no ma me na wo be se den na busua no so age wadi e bia ne se wo na number okay ani say na afu ayi sika no a wanya na etimi ate e kana kasen aka ni ankasa ne de aka 20 aka 57 million ana fara na me what me ba osu bi sa aka say o ze na me ko bi sa o ze aka 20 million o ti 20 million ya amount de me ka say amount de no be ka say amount de na ka 19 enti 19 ni de so nya de amount no de a ni de esia so nya ni de ma e ma na apompon ho na ya ka kan se wu ya bi ko san ho ya de a ma je afiri ho ya sa na me kai ma me si wo de no enkrofo de na ka 19,900 me pa twan and na wo ankasa wo de na ka sen aka 57 na che se fo no 3 years ni enkrofo de no wo je sen enkrofo de no wo je sen ya watwi amana ka 1,900 enkrofo de me di we say de e say me gia ma me wo ti wo back ma me baby me pa cho wo ye ma me pani wo obi ni wo kwaji busie free wo bi wo won tranto enti na me to we dia ma kwaji wo me say me di we dia 9 million me di we dia 5 million me di we so dia 10 million me di we so dia the card you remember me dia 3 million 4 million na the general structure bi ka mo no na te tuam la 19 million amen mama yen hwa de se wunua na ta na free mo free mo no se yade a eye ba ko no na ta no wo ya ta penny na kakra ade eye penny ma ni free mo no diabetes enu okru ya na ye kakra enti adan na umu ano kakra e ma ni nya sika ode betadro ma me se me pra busa no wo ya lino so ba me nchen ha busa se wan we no the doctor sika ni na that me bana wo mali ko ti be tia e de ma no wo ya lino so ba me nchen ya me bana no wo mali wo hwe ni na wo ni ba ku fi ma me busa no so ba kan kura ni do bia na me so be want me so me dase e wa man fo ho ye fa no kura nya adwuma o ma me no kura na me dia adwuma and the kura na me dia adwuma tese ni tin ka se wo na me nya me na bakati na say we ni ye fa sika we wo kwaje 900 we wo kwaje 500 we wo me ka na me to e ma ya da ni na me to e ala me ka che wo say anya dia wo ba kwaje ma me tie debi ma me nya ma di adan se me kwaje bosia won krofo ho ma me na se wo hunu sika wo kwaje ye besida no wo hunu ni twia e me bo chire we enti kan di ntira o enti wo kan bo ma na yesen se wo kan bo mu sika wo kwaje na hohofo na yesen kabom ana me ka tell say na 87 na ye 87 million ai ana wo ankasa so wo se wo de ya asesei what ya me na ka 50 something also de na yesen na wo food de 87 million na enti wo de no between 19 we free we no mo a e be 50%
57 and to almost 57 na blame na mo de 9 million na blame almost Mame na ya tumi nya 57 million and the question me man na me yo me bisa wo na what one me say me say na kata what dead man na me ye bodja sini gola brim and ya de be ma fudua ba ne se mame me bodja ti kokko na brand kotoje kayo kotokoche na wiase pa na nipa na ni brade sei me na radio dia wo ba ye be ma sumdua ba ne se no wuti kokko no asesei se won mo fra won mo be fo so mo fo wuti kokko na franuafo ni nesi ho ka chom se kokko no minya 2 bags 3 bags 1 bag sika minya ye nie me dia tika me fra mo fa me fa na fa me na fa wo ba ku wusu woni na bre wonu ayi ho woni ni problem se den na afre na won fa wonu fa na me fa bi ka afre ni e tu wo fa na bra ma ne e say me fa no wan fa me fa na won fa me say fa na number phone na say ye bi dia wata ma me ya Akoma 87.9 FM aden oba kunadu ma me mo boko dia boko Udi ni pechi ya enya asem ketewa family am wo 3p garlic medase papa me do for say ya wada bia no ye ne wo ehia edi apomde ho enkomo no awie ye mo ha me giri sa wo ho ye papa ya wada foforo asabatu asundwe mu na me ne wo edi nkomo de afa apomde ho nsem ho na se de nyina nim se apomde mapa ene timma nipa wotumi kɔ wotumi ba enti awie se ne wahia yemre ni nti ena ye ne wahia sabre na ye di apomde ho nkomo ede a kyerɛ wo eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture piwak natural ye de abadwa so na adurei eye do papa ye kan say ya won tia se gise wato bi na wanom na waso ahwe no won say 3p garlic mixture eye do papa wo bi a wo say obu ne nsa emaye obu ne nsa ene eba ene ekina emabiem ye ne woto nchia wo benum aduro no ama ebe na ni mogya no ama besina ko kama ebeba ene nan ene num ene nsia ama wo say wo ye oba mu kan wo so oba ofichi kwa ho nsem enkoyi a ebe ma wa wo ho nsem kura aye bisi basa ebe tumi so akofa fibroid e dia brew enu nti ena wo se wonya aduro papa bi ete se 3p garlic mixture na wonom ama asiesie onipadua no ama ubu nsa abaye afei obi se waye kese ama naboro so onso obi honom a oye kese dada obi so on Maa Akos wabusuanum but e wabusuanum mpo no ubetumi ama naji a ubeye wese enkofa ha obi emelo ye obi hono ne muodu ne ho oden pa obi so hono ne muodu ene wayare ekina wada ho da bi waye no phone na yenhwe ene Ghana fo bi hu ne se maye kese awie nti aduane no se ti se kura medi enti fufuoi ye twanto anan obedi benku wo se abona kese na me de medi ohwie gu ase ase ne ho ansa no wawia bonsuo de nwinu no de aguso yare enko na wotoma ho enti se wo ye obi akese wo mu fie a hwe wadidie yi hwe wo nsu no mu yi ensu a enwinu bebrebe gya no wasi ahemese me de sa na me pede a kyerere na waje na wano na ne ho edi se nwunu won se nsu a enwunu eco system no mu a na se de wo ho your style bi e ba cho won hwe yi a e be ma mo jabroso hypertension because entini no emoja na enemu no akoma na e pompe enti eko na wo de nwunu eka ne sa no a usizi niema e wo wuntini no enti wo yobi aftanum nsu a enwunu a e ba cho hwe yi yitu ho ma enwo kakra anato de enye nwunu enke benya kura shota yenya num na yenim de nsu enwunu ye a enke ejai obi de gobe obowi anu wanom chilled water guso enwo na da enti ebeda ne fat e woni padua nim emmo ye kese ama na boro so enti ye hwe didie ye ye de 3p de ye ba ye ka chew se eduro no benom na emom
honam ani nso so odi padua no ye wabrabo ye ye number ni wo de frɛ ye na yendi obesity ne ho enkomo number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ade atumi de kase bebrebe eba eye ntenase wo se me de mete store no me wa akwada ama wonyi ntosi ma no wonyi milk ma no wonyi we ma no on sorry da this wa pon a wo kofie obeye kese e de yare bebrɛ obi so si esi kire nuane drink ya baso yi obenum amonu ahu se na fu ahye anse na wagainom obi so si wone de wa fon enti obenum adura ma waye kese na fono ye bebre me ba cho ye sa e de kese e bebrɛ e de bros na de yare e bebrɛ obi so ho no mu a ensu a enwunu ameka ho asemi opepa wodi anwa ana wo we nam awia no no musu a enwunu aguso me dafo wo ta ye sa be ma kese emroso abawso kese emroso timi de akoma yare ba kese emroso de mojabroso ba kese emroso timi ma wunya yade a eti friend say wonan afobon say wo de wonan si fom na efemfemo na ewowo afi wo to se na etwe say umu ye du abroso ti wo wait no ni padua ni ntimi nkari eti me dofo say waye kese amana abroso ana wo nhwe de yi a efri na ekro ma wani na ho ne pe adure friend say 3p garlic mixture obisi na die na be ya mame ebe bo ama fat no saadie na aba ni padua ni no ebe nane no ebe ye okama ene ye ka obisi na ye tiatia mintumi no mana obi ye tiatia nso saadie woni mu ebe tumi de yare abrew nom 3p garlic mixture na be boa ye ntia dance die kitua bi ewo ahase na adanse amanfo edi efa 3p garlic mixture na wo de number yansa number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yentia danse ka krabi ewo adure ho but Monday mentimi anana de change all because this is our Ghana omo Ghana na your friend is today or sit ne bush check no dey bia na me say bia acid reflux any time anyway me kasa me man ko doctor so omo ko straight ni mani nyina na your friend is saying or see doctor no prescribe do no e dey you share na say your pain medication papa mini ane kasabi ame chise enko ye no me friend no sa ko pedro no ene mi dawo oti otimi daya amade atinene afa ne humie no one dose take na ono mo ye no ne humie no so eye ne sa ne so dan no me hwehwe doctor we shi kwani enti eya no bi se 3p garlic mixture mo na mo shada fra manfo debi wo ka se fra brochire wo ya brochire woni enko ho ye dibi mane no ho wo to mane ni nua wanya asthma oso wontimi nna be abosome na wono maduro no ni tin be mienu pa wadaye no eda no omo fra ne fon sansa no wo sori enti aduro bi se ne ye ka na wapebi ato eye 3p garlic mixture Bowra Herbal Center any pharmacy shop bi emo obenya bi e wo Ghana ha kuma se Kokolenak Herbal Danny Heba ena Chris K. Ho eye Albert Sam Takrade AA Mensa. Koforidia eye Gabson Pharmacy wa Mumuni Away Enterprise. Enkranfo Okanshi Kokins Walk Enikop Sam. Ashaman eye Ekus Pharmacy. Little George ewo Tema Community 5. Number nini eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Edroni ye 3p garlic mixture. The empenisa obeto na wanom. Ebebo papa. Esan se eye dra ye fancy jaso. Eye purely organic. Pebinom nebedi ho adanse se de obi di adanse. Why ye kese amana broso a odi anombi. Yare bi ye ha ono frɛ ye ni nkomo. Yare no edro ne betimi asa ye beka achi. And now want to send evangelist can. O Canada. Pressure. Ne pressure enso ene aboa no number ni egina friends si ane ni nkomo ne yefie nkomo twetwe no NC 3p garlic mixture your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edro no ewo glass mu etoa no
aduro ni wo mu no eye bottle ehwe wa ebo okoto na se eye 3p na eye rubber enye 3p garlic mixture ye de na ewo box sum aduro no ewo toam okay to bi nanom ebeboa odasene ye no besesia nyame ensha papa obapa kunadu na yensemo eye kakra sene abusua pani SK fan yata friend Kofi Ahen offenso asamankama ene papa ewo Mr FY Asari Bonsu Kumase Mr Kwamu Bonsu US Abrochimemu Desmond Bonsu wa France Abrochimemu Elizabeth Asari yata friend Mama Love edini juma wa Canada mama nio wa defo atabu ampo nsempiesie papa be full service VIP Kumase wona papa di juma atapeni yata friend no Amilu US Abrochimemu Broni Krom ene ya papa di juma nana ato wusi yata friend Wasti America Abrochimemu no obutio sanso ena General Sergeant Rox no wuso yata friend nana wuso Ghana Police Service Seshbekwai Western Region wona ye papa ebo adwuma Mavis Chumasi Ankra yata friend ma mechirewa wo business woman wo Kumase ena fe nana we afin so edi ne dwuma ewo USA Abrochimemu ebusuani ebusuanka yese chenchen bi edi wonmu awu enyina boa ejan ya beto wonmu akwanti fi makakapaka wonmu pompom wonmu adie nyina da oba pani sara kuranche ya itafa ne ma mesara oba patron nanom ewo nsia do na sade ebusua esia hyehye maame aye ni osenya ya adomu a December bosom ni da tosom yensa ene ode maame beto mpemo ewo ofenso asamankama na adofo epu bahwe na ni achi de atwato ate woni hyewi a ebusua be ma ne so na fe wod na to ne dem adakate yemu na wo mo akwa ne korabre ba bi obo ade de ma no ewo ofenso asamankama mu seye ebusua firi wo ba oso obeji wo mo ho mekakra ewia bremu no be pensia horo wanase no wasa kwese nkonya wo ofenso asamankama ho a ba bi eye no na wamo aye ma mesara ye na wonma ageda na kwasi ada ye December bosom ne de toso 9 ade nyina mu na busua se wode asedamo rempemu asiedu ebe ma twredi ampo nyankropo nti wono bekwa Samankama Tree Church of Christ eho ena obekwa akwa ye maame enase na wono efiri ho a obesie ba besin konya kwasi ada no ewo ofenso Samankama bia bia ye amemene da womota ye ato ye maame Sara eye ne so ebusua wono wachichi ne benje Pitrepe ne patrapa eso mafo nyina asemu megam wonom wen December bosom ne de tosom yensa ne de toso 9 na womo emfanye maame Sara ye na wonom katena chi na wo enkwada din otumfo say tutu watekla ne bre wadwaso tipa da so na ye eye asante hene nana amakunadu otoso amiyensa asante ma papa bi baafo kwa makosi yotumfo ankwa bi ahene nana kwa akutwumase eye bonfa hene ano wusu da pesi akwan otosum ye no otumfuo doku hene no nana sa wa bonsu kwatema otosum ye no otumfuo doku hema enuama ni nuama bi ni o opani akwasi asante sokwai opani kwame esum juma bonfa no wo owura yaw atu ahene America Abrochimemu no obutio oba pani akua chama bonfa ene wo emama Yewra Dominic Amua Germany and Obutio Reverend Kwesi Mensa wono so ewo power me pacho edi monchire me mu POCCC ano no minim asorekro Mr Johnny Gabi owo Spain Abrochimemu ama kwatema ewo UK Abrochimemu kwabena buate di ne dwuma wotakorade abusuani abusuanka ye de wayaw ni areho so manfo ayi o sese de chenchen bi na di wonmu awuei wodmankoma awuo pa de anya wonmu o womu ade nyina oba hema nana afia kunadu yi adom papa bi bomfa hema amia na wonu nyina akọ na fe yakwaji afutu afiri ne ho ya maami afra ne ntoma tentemo se de abusua esi ehyehyɛ maami ayi no ni ose November busum ya ye womu ni de atoso adu no nso 27th November no de maami betom pem ewo bomfa afigya kwa abere south ahimra chi no 5 am ewo ba bia ye bodwa no ewo deba grand so ewo no de maami betom pem na nyame ya adom adwuada
Bonfa Royal Museum ɛwa na wɔn bɛsan ɛde yɛ maame akɔ na afei wɔn akɔ pɛ ne korabrɛ na abusua firi hɔ ba adwada no ɔbɛsia ba bɛtra se 28th November adwada ɔba bɛtra se wɔ Bonfa baabi ya kyɛsɛ yɛsi nkonya na yɛde dwuma bia wɔ hɔ ɛyɛ deba grants hɔ no every 1 p.m. awia dɔnko de kɔsi anwummerɛ no osia na wɔn ato ayi yɛ no so adehyɛ abusua to wɔn nsa de afrɛ bibia sɛ say deɛ ɔba hima na nafia kona do Bonfa hima na da fam yi o adeɛ kɛseɛ ɛna da fam yi dupo kɛseɛ ɛna atutu yi ɛno ntimu mɛgyam wɔn mu yi na 27th ɛde kɔsi 28th November ontumi ɛnkɔpɛ ɔba hima akorabrɛ yɛ maame ɛnkɔ na wɔnkɔ dadi ɛwɔ Abraham kukumu Pastor Julius memu aha Mam Joso nana nkui akoko mu aha evangelist ya ɛna Pastor Julius na de be sie nye ɛne de be sie na de amosh papa bi be so nde ɛne aso from kenkwe to kran hamfa hanyam so ya wana benya dollars do ayeka no se sinchira wo problem ma wo by force was so wo ya Akoma just de bia se ya enkaye pa kayo utimi nya me ho nkoda wo tia ko so sa nka oye ni atia ka so oye ni atia ka so oye ni atia nka ba tese nka ba hu de obe ye wo ubedi anka ba dwuno ma sofo ubedi anka ba dwuno na my chat here for hello asante bidi firi na mko ani wa bantu ma me challenge pa jodi fashion so na sisi me ho patas market ma Doris case na ho I think say Ghana for me man careful she on say amen nkofo ebi mo kasa ne kasa anye ebi kasa wanya mental de ben any ade ma na ni da ho na ko watinka oh no na ni da ho pa de o ye bia wonim na oh am say asante kasa na won share hunu ne ka papa eni na o ko so be sa ka do de Unya kwami bwati ya be roze kebesi sabi enye nutru na se wo twia no no ki hata yo na de okay bi enye na ozo wo bubu mi kwasi apa wo bubu mi kwasi apa na se bubu kwasi apa wo bubu ni kwasi apa so far as wa no ma wo dan na mu na me dan o si ni kro na wo mu chiri wa ba fraud yi o wa ba fraud yi o ba fraud yi o no ma me de ba ku bi kra ba wo so ka se ne ma me dan de ne mpa so de ye nya sa de no o wo pe wo do wo ah ma Doris aibasa ma we broken heart o broken heart na so so to me ni di want to me na ojú bí ti di rẹ ade akwambo ati aya wanyade o wanyade ma yentu kwambo atefo kwambo ate mesrewa nyado so be sa fa ba pa de a no kure de ode Doris ne de oh se Doris na so be bodi won se o pa otum ba bi ho de akekere ba show ha kese wo ma de akure ni ma se onyawo a ba bi ode akekere do be he no won kwame ade ayo edia ye obema adu se hwen obadwo de no on ye nya ba sa ba de so ba ma ho ye yia ye na so ma ho ye ni enwa bi so bedi na bro on emema bebre fa advantage ye ma bi sa akure wo so ye utimi se bibia gina so kama o hwe na form tse bi no funi tse bi o ye okay nti kwa me ara na ye na bone sa kwa mesrew bo modin na o de wa enjoy ni bi de sesa wo ye bia bra ne ntim konwa we wonti wonka wonya obone bia bra ne ntim konwa na asomdwe mra ma me da se second story no ma hwe Ghana ha nipa hweye ma me on de bia na me ka se obi apaso obi ye ni yie obi pa de pa obi ho obi apaso bu ni bi pa aso ye de pa mo obi Argentina ye nyina ye japade emfiem yensan wata so se kan ma de bia na meka ana no obi etu anamo a umani hunu yomam na manipa no se nipa nkwa ponso gire ntim kra se asa wo ye bibi a eno kra mpompa to efe oh enti na umani hu se oh e bia busua ampa eyiye ne ye boka
eka ye bo nyina ye 1 Ghana cedi enti ne muma menti koko na mfensi ano what koko na wie o koko na nya 50 Ghana 50 pesos enti ma mensante na so ano e bia no so nya 50 ya te 1 Ghana no ma asem ho adinti na person ni kunuru 3 years ni ye na koko no ya kaka se me ye maso mo enkro me ye bodwa na ye bodwa ana fa bodwa no enko tue sika no ana fa nko ana ye abro ni bayi sa ana ye abro na kwabra na yare a Jesus oba ho na wo yi sika ni budi abo se mo de musa na so yare na me ba ho menhwe na se bu na ye so hwe no wo na ye so hwe so wo bo tu sika kwa na se fa hwe na ka be hwe no ana mo ye sa ana na mo ye sa ma re fe ne se tena ana na ye sa tima de na ye sa koko no de ekabia munko cheche munko che mo bia nya de fa de mo bra wunya hwan wodi koko be di wo de ofo bi wunya na koko na eni ho na wo pade o asen de na ofo mo wunya ana ya bo ne be yesa na se obu koto kwase nya me o hwe oto esiusi bunu kwase no on fa yare enwu na de yare enwu wi a wo be chi no wa yam ye de be sija so na de anwa aka no wa chi no wa yam na akwakwere na me fa bo ne nchew amen eri asem ni Eye fido quick loan American for the wo fido force brana beje bosia. Brana beje bosia download the fido app no wo Google Play Store. Me pa cho fido phone kasa me yesika ne mo ska fido phone nyene sa. Fido phone ni number se fido for Facebook page no. Eye blue na omode ayenti no wuna no wahunu. Omo ni WhatsApp number ni bibia bi. Eno nti hye ne so sa. Ubetu enya 3000 Ghana cedis na de akoye adwuma. Dial star 711 star 999 hash. Star 711 star 999 hash. Na just won so agibe and that's why back clinic de ye nyina ye nim se eni yade wotente wa specialize e wani yade hwem enti wo ba obi bi eni ye ne ya fa nko ba bia fa kwani that's why back clinic wani no be ko apart from the yade bi e ha wo ye yidam eni kwata efiri ho ade yade aka nyina no and that's why back clinic be hwe no watu ase en kanta boda Alhaji Warako Junction kuma se patase brother man kwada so estate Bono East techima ne aka nyina wonom e wo ho frɛ 0540 864-232 0540-864-232 Nanagria Marco mame free mame tema eni ni nui entem na yesi ye mu anipa abra wote ase we o twenya ma sebi oni nua ye free na wayere ne ho ena nua ne kamafa ena ho ahwan kai mafa ena funu daka ena de ba ubohunu no aye chenchem no oboduku na wo cheneoma amanfo mramedi ho ka wo bebonya asem ketwa abra wunuen yati ase na koko da ho na mekura medwere ho amenti ase se di asisie kura na aba enua ne enua ntam amope kura ba ko bi ba ha o se maami fie ne de enananom de wo de che wo mo na wo de maami ti ase ne de o ka se wo de won ka ho eti edan ne de won ka ho eti me de me de ne chemen ho maami ti ase de wo nua ne nka ho nana e de wo no de ono wanya dan ne bi wom na ono maami de ono ka ho bi enuano madi ade na muye ni se yiye ani bre bone ba na be ni ya fa mutiti dan ni na wunyina mokọ na efie ne si won tu be hunu fie bi na si woni patena mo nya yie ahohofo nko anati mu ero kana tema ya de klaso so nko ono a won kwa so ya so ne panyini wa wo kwa so na wusisi o ya so ne panyini wa wo kwa so na yo mo kwa so no kra da mu kra na esisi ye nua Ewurade Nyankopon yesisi wo mo ama me se wo beduru ho na omu anim omu ti aso de dem wonim so omu nyina ye Christopher no we anim hwa na we anim hwa we ya dwene hwa efiri suru na abefo from say team wo se wo call na sofo wo kra ma me teba wo nuen wo call na sofo wo enipa 40 years na ti he yo 40 years sister 40 years no man anya 86 years wu eti wo hwa ma no nuen ye wu wo hwa ma wo nuen ye wu ye ne wo kasa saa se wo nuen no wo nuen no bua no na we kura wo de fa bua no enti bi mfiri so bua no akopem se na ho to be ba na wo ne na sere eti wo ma na wu ansa antetema
3 years what koko 3 years 100 years woman wo bre nti wo ma wo nua yawu ani bre bone yi wo ma wo nua yawu adam na mo ye say na mo yankofo mo be yi no na won kai de ne da be na won kai se me ko 50 million won yanchia nie nti da be na be tia wie ma onye na bi so be tia wo o ka bi atua na ka de what bi ko ma menti bi da so bi akobo bo sense woni bo na F1 3 acres 1 acre cry wo mo asase say 3 acres 12 plot 3 acres and what say two bags what 2 bags ada na mo ye nipa bone ni sa e de ba kra na ba wi asase eti ma metema wo de tena ho ma wo nua no wonwu na wo de wo ba tere bo wo de wo ba tere bo na wo de fragrance cry na de fa kwatena ase na nyankopɔ wa twia wo ka eti wo de tena ho ada na mo ya awra ho samsa wo say ba ko ka ho do ha mesema ako wo say mema ne bi wo ho omo ayo omo adwene se omo de omo be fa de afuo omo hyeda wo ontua hwe ono de ne dia ne se de omo adwene ne wo fom kakra no no ahyeda ebi kura de omo hyeda motom da bia da motom wo hama na busuafo ni ho a no wa fa no brew adwaye na watoa no no wakofa no benya bibia wo ontua hwe ompa hwe sa na ba ku yi teacher ni ono so wa ma ono so na asem de e chen ba bia o chira ye chen no muwa ne de omo hye ho muwa ne de omo hye ho eti se mema se omo mpade afu a omo nya de asem ade fode eti se wonim na wonim ene de atiaka ne kom atiaka wo kom ene de ye me ya ne se okofa no wone maame dem eno ko na ye me ya nanka wo dan a nanka no anu wasesa ne nioma ne maame dem se wotete won se de ototo na mo e na no so ototo no wiawia sika no ma no won se wo bɔ no ka 20 million eye sika ketoa 3 months ye on to me nkan wo se me no na to aduane me to aduane bro me to aduro bro ni nyina won to me nkan ne ma me abɔ ka papa we wo bɛka se bayifo bi na ye no odidi do ayo broken heart ayo wa ja na ya etu wonimu a omra me krokro no okay aba ya me sa pepe pa ye be ma ye muso na Samia Champion and in sports crew no abejedwa na fe Ghana Black Star match no matim dia my pakum capsules meme drobema wo ba wjo no bi jenike 442 wo ba wakoso kuma enu nya ven capsules wo ba wo ba mo wodwo so wa yase yo yanjo so tentem ne titiro anajo medfagen capsules bo ama moja dia frisani ye nipadua no wonu mu a woda wo beda arthritis ni na medfagen na rocket for de ba yo kuma se ala ba bo station fresh 0248885040 0248885040 Dr. Mafo Fidelity about Center Dr. Sebra na obema ebia wuntumi ngo na obaye modro awafo mbekombe wo obano ontumi nante waye bia wo de ofre Dr. Obebo Fred Doctor was 0244411099 0244411099 Dr. Mafo Tonsu Seso ati ebisa base eno wo ben Presby School no Grace Gift back clinic and laboratory services cancer prostate fibroid stroke diabetes typhoid malaria fever ulcer yade bi etete wa wo nina eye Grace Gift ya ma meet address Kumasi Oshim School Junction Oshimama from Barakasi Road and Crane New Achimota Petroleum Bungalow one Fred 0543320030 0543320030 Evangelist Anyumbi bai yakaya yamwo yakaya yamwo akwasie upo badi fode unya sama di fode bam bam upo badi foda unya sama di fode bam bam akwasi the thing me and you do mother saw father saw come and remove your mouth simple akwasi come and remove your mouth AK 1+1 ha adia fokum kwasi o akwasi we yet the Doris so was say ukono say Brazil ya fa Brazil abo no paja na jo adia buroko wayin ya uko kwasi wa fa boka wasi udi agodi ni kuro mu nsuo ni antoa be bodua obati kwasi mama na bodua mensuso dia boso se biye so bakwasi wo ye kwasi abufo papa se ne ma bi tia de ma mi ntulufo no be papa ka enkasa nche Doris be fa so se 20 be fa 20 man na sa krokro no
so ne be da ba ko aka wo ma na ni age a waja no kwan boko no wayi breze e firi ko enya sa akwasi utasi adwuma wo so be ma wo ka na hye and they can do it wo mbetimi ayo wo so be ma wo ka na hye wo boka na dia de fo kora no akwasi udi akora be ba chew police abechew se wo fa oba wo kef wo na ni what do puno what say what dragging no say there wo dia do agu koku mama no oso na ne dross ya woro kwasi dross na de ye dai what ka wasi wudi na ye ni de o enso na wa bunu nti no ntimi nkari o akwasi na fufu abutie station ti na ye fra no aye wasi wudi na ye ni de o na wa bunu nti no the information center na on them akwasi you can't hide a china no pa ko Debi kwami o kwamboate 1+1 kwamboate wo china no pa ko yemra ha no nsia na wa be yiwa no na kola Akoma nto ne yem na ade afo kum kwasia ade afo ekum kwasia na wadwene ye so oh ni nyina na adwe ye nse wase woteta memenda no afra no obi a ofie wase obi a ni fie bra na uko no akwo bere no maame mpaso na wo twe ba ko am 20 series wo ye nipa fon papa na wa wudu ye obi ba wadwen se na dwene no ensisi so na obenzo wakana semesi so kama Akoma FM no na ne kan nti akwasi wo mpe wo to mpe no a hwe ye ni amfa photo Antari station ho be yiwa no maame tema minim dia wo mpanyi mfi adu na mnisanya den a wasora akọ maku me eye de ukọ maku ukọ Roma ya ukọ maku ukọ presby panyi sanso wonko ayi wonko St John International Church wonko Roma obekọ Methodist presby Anglican Pentecost Assemblies of God we ya maku oni maame tema jabaisam Akoma FM me yesofo la me ka kiro wey enya bayi a wotuo dabi eni bre bayi onya abayisam ai enyimbe ya enya bayi a wotu ni prepare for more adentina ajapade da o chama na nya ala una so de kwati manager so wafo obua fan mama challenge ya fano challenge ya na famano na ma bi Akoma ntone yam na nchama ni ngu no president nkran na me ye mi nua ye no asa na nchensa na obi di be yawo na wie Maa Akos obi di be ya na mpa obi di be ya no Zahara mission ne J capsules na wia ye de emamo etuna mu san ya de ase free be ma ne oba ho enu ntie ne wo ye be ma wo be ma sai ne mu san ya de ntie oba wonya eye Currency Ventures Zahara mission ne J capsules fa mission no J capsules na ewanka wo be hunu Zahara capsules de be ma wo boda bridjo wo de no hindi eba mission malaria fever diabetes typhoid ma mi ya wo ba ye diabetes edro hindi eba mission ye ma doctor di ya ba na wo no so etumi anonom frɛ ubenya bi o kan drug na eba plus ne kem cash obiamo frɛ 0246 348334 0246348334 na ehwɛ so ema me se nei OPK has free ni OPK charger no ani yisio wunya has free papa na fe wo di asofo no maso so eye OPK has free ema we infection ema yade bia na charger no so de kama eno na wo de be charge o phone afi bo na da ho won san ko sei sika biem enti se wo pe bi atu ya frɛ 0242497133 0242497133 kafefe was talala kafefe yadupa na low sperm count wa emre wa mpam do boss no waje mu obema na bema wo fita bi wa no wa banka wa kosu kuma enum e ho enchi feelings unti bi ko fichi asam ko wunya kafefe capsule danie ba kwale na capidance ma de bobo so wusko bi nkoko kafefe talala for Harriet I was 0207183819 0207183819 fetus
features bamboo toilet roll papa yɛde mpempro ɛna yɛne features ɛyɛ motonko ne kɔpɛ bi etu wɔn kan na pɛ bi afɛ 030-222-4843 030-222-4843 Kumase fɛ 0550-000-990 Dr. Mensa Back Clinic Dr. Wanda yadeɛ bi ha obi ano Dr. Mensa ehia ɛnu ti bi akɔtwi Dr. Mensa ɔne Guinness Depot no ɛna di ɛhwɛ no fɛ Dr. Mensa ɛwɔ 0207-1173551 0207-1173551 Dr. Gbadema Herbal Center Gbadema Garlic Mission no stroke and cholesterol no so better wafuna ye kepu beko big man capsules Gbadema co capsules no bema no bom why mre won pem e be short den Gbadema co capsules tu co kwase ne yam team ladies capsules no and also the wakoso kumenum no ehwa nya ne ade a wonya co capsules no Gbadema ladies capsules wo ba no bi golden shower powder no golden powder ne capsules no and also to asthma say Akoma Center Sasuna and Krashaman, Equus Pharmacy, Redeemer Pharmacy, Carnation Castle, Tribe of Judah Frey, 0248-288788, 0248-288788. No man was Akabu to me, Abba Humaneso, 03224-98035, 03224-98036, 03224-98037. Now, Alaska Star Enterprise, original wallpaper here, but more than okay, one to me and you so 03224-98035. Within the baby free. Akoma FM. Within the baby free. Marco. Mira, Casani Uncle. Now, for commentary. Marco, my mother was my power and back and mission. Marco, your family question who are taxi driver, but the word you have the point and also pay. First story, no. Marco, Obano, or Boko, dear. After instant be a so mammy. Marco, Ubusan, question you say, when your bemana at the end of the also be trained Maku, now the designs of Maku changing about Tijuana. No can be so for Bemano, Marco on Pebemano, and a manner of a Bemano shedding also for Bemano. Then will be should be back at Abadua. Bemani Akoma FM. For you, Maku, no be met 2 okay, within the baby free. Papa. Mini Ababa so was at my focus yesterday. Later, could you not hear? So we are served the pop. Hey, and then they kick here the blade. I know you. Abaya make a big catch. Mini Abba. I saw mammy again. Abaya cut our catching in a said Bema now, when you die, Bema no Jan. Amount and I dreaming you didn't say a bush for no tea and car. Womo Abayomo and cycle the papa. Here. Was the cat all obeying the whole one, Papa. You bear ya, you bear me to see one pill. And I'm so one. Now, Mum, you know, Bema no with you, which is so that you're on Mawana. If you say me about the Bema is one per one baby, Tanobina, Bema Manasso, man, so I won't. What I'm from, what I'm from, many about not Bema, can you have a fast one? Or by any man, maybe I was and I will be able from Trandia, and I'm not sure about the Bayadi, but any about the Sebusian for. Need to tell what you want to say, in your best to be like a calorie. I don't know where you are. That's me, Papa. Yami and shower for quarter. We didn't baby a free. The Quabrabo Piazza. Akoma FM. A big ticket. That's really a bear. When you are papa, a bar is soon night. When you are on Quad, you are Tiaka, to Uncle Papa, who are having no hand and from an idea, if I didn't say that, I should have told it already. And we don't know about it all of them. Yeah, you're going to make up your head. And the man can start for you. You're in super, and my name come on it to me. You're maybe the piano man in a smoker, so nobody, no man will want to know today. I'm just out with me about. So, everybody be wow. Can I hear the fear? What do you do? All of you. And you wouldn't know for when you anyone like to so, in Mexico, a general crowd out in the Atalo, and not Tarsan, a bit of money, and Yanqua, who's a failure Japan. But can you take a bit of my headache? I am a man, I am a best man, when you be a manica, when you go free. Let up a devil,
ɛfa yɛ oni ata no da ne ho ntɔ no meda se nyame nhyira ɛnhyɛ ne nso ɛma me sɛ ɛnɛ deɛ wopɛ baabi a wobɛkɔ no akyɛ wakɔgye wade siedeɛ nneɛma yɛ nana yɛ funeral parlor sɛ wopɛ de sɛ drinks handkerchief towels gold basins ne tray ne ho nneɛma nana yɛ funeral parlor hɔ na wo sɛ ɔkɔ engagement no kɔgye wo silver no go ne tray bibia ne fa nneɛma gu mu ɛwɔ nana yɛ funeral parlor na ne nneɛma no boɔfo kumase ashtown na akwasi kwakɔ sounds house number ME 118 0243 389725 0243 389725 Bomodia na frɛ nene nana yɛ ne nkɔmɔ Richmond Herbal Center sɛ Bomodia na bra ne ma wakua fonku ne bi na what the stars I just say sisi yade a wontutuo ne nyina wuti na pa wo ne nyina bɛkɔ na semina no so de adware fibroid ben na honam ni sansan bɛkɔ ayɛ mmerɛ won pɛmbɛ ma wonya akuafo semina ne akuafo nku ne bi Samdora and Herbal Center some and Herbal Blessed Herbal mu nyina wo keo Jeff Herbal man kɛse pɔ na esa pɔ fikaba ɛwɔ kɔ no ngo frɛ 0249186845 0249186845 ofre sesia ya baje osuna I just say wo so to me ama wonsa aka akuafo nku eni akuafo samna no ebi meden e de Maa Akos sabre de abusua pane samia champo Suarez Pepe wo mo ayekrado Ghana Black Stars enche na commentary no eba Dr. Mensa wada Dr. Mensa ba clinic na no na wono die no wadi ye adwuma sɛ friend Dr. Wonder na sadi ne kura wonya ne we ya woni bi o